the chéad míle fáilte go Cluiche sin seo an bhaidin seo agus an clufa seo clufa Ceathrú Ceannais chuige olas na Mionúr agus an Éireann Peile Muineachán tuairt Ard Mhacha mar déime clufa Ceathrú Ceannais an lá go hálainn inseo a Cluiche ní hen sin dína tá istín ní den Éireann an Éois agus a bhí a réin clufa mór ach mar sin hénta dína mealchasteach go léir martá an táim gibh. Ben mar tosaí fí an coppla nóméad agus siad na fórne. Muineachán dús sa gúil opsúd an tróna seo tá Liam an Hallan. An nína lán chóil ca gansaí ihre dó tá Níl Fantarp agus ca gansaí ihre I trí captí na fórne sinna Conor Mulligan. Na sihre cehadann sin críochtaí na Darafini an líne sin. Na chólaithe tá ag Muineachán na tróna seo mar cholinse ca gansaí ihre cúig Oliver Kelly ca gansaí ihre séal or bíd agus Tiernachs ca gansaí ihre seacht. Versa Lord na Páirc Mark Drury ca hocht agus Líanach leis James Innis ca gansaí ihre ní. Na le hosaí ag Muineachán na tróna seo Harry Hamill ca gansaí ihre dé, sé Harry McQuillantáil ar a dahat sláta ca híineag agus Ryan Lynch I chríochnaí sa líne sin ca gansaí ihre dóibh. Agus an lína lán hosach an tróna seo Shane Byrne trídéag, na lán hosach Sean Murta ca gansaí ihre cardéag agus Tristan Nugent a chans gansaí ihre a cúdéag. Maid le Ard Mhacha well tá an lína lán chúl céanach agus a bhí acu banartha agus sé in Éireann an dóis gan Páirc op an tróna seo sa gúil Páirc Finn. Lína lán chúl Thomas Fox, captain na fórne ca dó, Gavin O'Rourke an lán chólaí agus Conal Wilson ca gansaí ihre cead. Na le chólaí an tróna seo Brendan Ferreira ca gansaí ihre cúig, Cormac Murphy, Lár Bíl agus Ryan Dines ca gansaí ihre seacht. Lár na Páirc Oran Donnelly agus an Líanach le siúd ca gansaí ihre ní tá Keelan McEntee. Na le hosaí an tróna seo ag Ard Mhacha Thomas Orlett ca gansaí ihre dé, Domhnaigh Callahan ca gansaí ihre a híineag agus sé Harry Ferran ca gansaí ihre dóiag. Agus an lína lán hosach an tróna seo ag Ard Mhacha Oran Riel trídéag, Tiernan O'Neill cardéag agus críochtaíonn Ronan Martin an líne sin a ca gansaí ihre a cúdéag. An réitúd an tróna seo agus barna tá agan sí Margaret Farrelly is chun dé cháhain sin réitúd agus an Líanach le heisiúd an tróna seo an chéin líne tá Owen Murphy is fermanach agus Shane Connolly as fermanach chomá agus sé Mark Turley is an dún an réitúd tá an dar réitúd is an mahastíte agus súl acu a nach desto. Margaret Farrelly tá sí muhann sin lár na Páirc Líanach leis na muirile tá Líanach le agus tá an dáireann a fáilbhí réile túsachud leis an glufa seo bhfuil cinnte ag Muineachán le híomh an bhaile gan Páirc agus sin Ard Mhacha a réití le híomh ó an na bhíal seasa chun ó an na bhíal. Agus mar réití go ó na bhíal. agus na fórne tógal go dáteach an tróna seo bhfuil ní mór an gríonn seo na ríide bug an beg grí séide ón máile an ríideach tá sé cinál tras na Páirc níos móna ná tá eile a chaní hecuilte steachar I nimmer dubbáin a réabach agus na ledzóga seo réití chun aíhuirt I chéile agus tena le imnád lé agus an Páirc brenn go hálainn ar fad fiúlas go clufinn seo réad an Páirc brenn ionintach ar fad agus an lá headbh deas headbh an muhann sin
de ball. Well, Scarwin Toos, Mark Farrelly Mogus and year her dicky and chin, as he rates the Toos a hood, Lesh on Cluiche Shop, Cluiche Cattle Candish, Huge Uladh, and Tighearnach Electric Ireland Arno, Agus Margaret in the Keen to go full of in the North Agus full of Ard Mhacha Toos hood, Lesh and Cluiche Shop, Ciarán, Shade in the Fátharta, Toos, Lesh and Cluiche, will take a hole in the stack chin, Far Muineachán, because Bertical in its job, because was in Shin, Muineachán, give it to Gunny made Guitar, Agus and year her dicky, Hamel will take a hard, the stack chin of Conscience, could move, Kate Hansig, Muineachán, in Conscience, could move, Agus said 14, Agus, Kate Kikamach, on Tróna Shaw, a cool boy Ard Mhacha, Páirc Finn, it's in the Cluiche in Ard Mhacha. Tiernachs Concho Hogel, Wellington Moon, Leon Hawley, said the Guardian Chin, Bishton was, but the Ash, Egg Muineachán the East, Fall, Tinta and Chin, on Raytud, Agus will no, Tighearnach, you give me. She love a bell of Beehart, Agus Muineachán on Kixier fell in the chin Harry Hamel. Harry Hamel, daughter, Willig, fella Ollie, Butcher Taxagonia, in Chin, the Ferry in Stish, Tristan Nugent, the Alistair, Quantic Nugent, that fall in the Raytud, Agus Kixier, Stachon, Egg Muineachán, Didach, it is still a bug, Agus, well, she's going to do more. Ach, fik met Domhnaigh, die moet gaan stoelen, hij afvindt ze al, zijn vader hockey ze, natuurlijk Nugent, Agus is leed, nach moet zeggen dat ook al, die moet gaan stoelen, maar de wist boelt zich een beetje tijdje, gaan stoelen, stoel gevaarlijk, puntje one, nog gaan scoren, schach genje. Boelt zich hardige, had al de vader, moet je branden door de keel, dat is het keer, Tristan Nugent to Kixier go Muineachán agus an dar Kikamach Ard Mhacha will to the team shot on Fátharta shake Páirc Finn the Gaidy Bishton was chin Fátharta Ard Mhacha Fátharta Oran Donnelly from the Peile at Ash at the Ciarán Hunkeen she titi Oran Donnelly a high the Tiernachs Line agus is le Ard Mhacha on the kick team Line on lawn tosach taki Mackley Hogel Tiernan O'Neill a bullish Texas boss kicking back yes Texas boss we shahin it Ash and you hot ni on go for the Ciarán so the shot on Ard Mhacha here well Hunkeen will to share and chuck the Ryan Dines is you hot get a deal dummy sacha ni le ene Canach die will till an law which you get Cormac Murphy is Texas boss good gas in the spitting which you thinking about Texas a hole made a hole Harry Farron foot and passage Staffordshire Keelan McEntee Agus Cole and Kate Cole Ard Mhacha his no made agus Canada 2 seconds finish Ard Mhacha Cool Keen leis an dáchúlín sin cool a shoot agus Muineachán was Cluain score fós tá an cool sin an hín cool 9.1 it's an Eric Farwin on the foul Páirc in sin agus fáil into shoot agus sin James Innes agus Shochagin Muineachán in chance to bid the score chance to bid on Cluiche Harmú Manchil Offint on gig Sisha Margaret Farrelly Sponge Dieter cannot to Darno on foul agus on foul Darno on foul James Innes Retile Shohogel Dieter Eden Stua and Stua Moore agus Tashagani Shohogel Gontalop agus wel Delichini sorge are willig in de kittel geert so shagala bolle in de jazz so gach bedig wil she gule se ketchayina gule she Corinthim shagognya shagus James Innes Retile Concho wolle dan go greener in splukke we komen je gode shani to she bulti got she bulti go donna gach bedig in em chima kakilo machine ba chance score stehen scho ege Nugent bulti pakal to the fast of the goal for Jacob Shagul Muineachán the east and you for the dash go bulti go hard the stack ball on full body Tiernachs McCool Willie full body it's the mark pass to the Páirc Finn and shooting shot on the mark Ard Mhacha along and good in his get in the shit unless you go John TV the going country the TV drop fast and in the sauce it touch Tiernachs O'Neill unless in bass and bullet no Kixier TV in the talking shin
Muineachán agus seachadín Muineachán a léirí nonsaí inis was tí hágan fáirc níor chuid an sin ag Ryan Lynch nún a hens Ryan Lynch leis an líorthid agus beidir go chances go fan Ryan Lynch eisi beidir go néir se bhróige le ní éiad hen siad amachtaí muiríos tá agan sló mór go tí siar go dtí nína ceach chu agus tá mór ádasteach mé le chóil má tá sí ananta sí intach ní dólam gúil sí an sí mú agus fóí agus an chanson chu mú í réigen bhí an ní raid éidir na fríide go neach sí mú agus tá sí go timú agus an tíach ríist Páirc Finn wordt toen in kind moet te maken de t-shirt een fout ik heb Bert niet zo ver Ard Mhacha aanzien is fout te halen in waar waar Páirc Oren Donnelly go hies dus dat is pas in de Oren Donnelly dashi we fix een taal die fix het maar gevaarlijk wordt je die Ciarán no need sheer height dus die Dines Ryan Dines en noem die Cormac Murphy is een Belgian die voor de sheer dat Cormac Murphy alle korto de ik in passen hoort dus een pass dan ze school is in hier naar de sheer Colin Wilson Conal Wilson chun Keane pastachí ag bhí sé héana leis an seo a Virginia sí fáilte up annach sin títa ag Muineachán agus seo go Muineachán agus Harry Hamill leis an bell í léana hímpel ar Harry Hamill tugann sé an passanú go hálan an sin ní fear a dá slát Harry McQuillan tá díhóid cáilte Harry McQuillan na sí pucí so sa ríiste a títe tá fáildínta mar chun dá láh hímpel ar is sír go Muineachán tí muganína cearcha 2 méadar agus céir ócasí tá an fear fáil tá dearnach bhfuil atógáil sinna James Innes réití le hógáil don tála tá sí hart de 5 méadar amach ón gúil an adomach an rísin ní tí láidirach mar sin héin beidir go meach tucharice chuí ceile sé gáinse agus tá hé gúil sé héin gúil sé tuí go minic ciigin tá sé réití na sléise hógáil ú teanna na fórneach ar thó scór é bhean bhfuid an splug an her soos í bulte go deasagachta sí bulte cámaige hín fadaige hín ardaige ach ní ran crunneige agus é cáin chuide mú. sé an cúdú ciceach i cúlbáid Ard Mhacha na Páirc Finn tá sé áchúí chun cín agus iad chóil agus cúlí amháin atá ag Muineachán an dramafuid an chéad cúlí agus ciceach builte ag gipnín sásta dálaí mar sí fatéis ag leacholaí láir Muineachán agus Oliver Kelly a bhfuil nún ar tí háil an sin se chugin Muineachán na sríisteach a gotí siar an sin gotí James Innes a bhfuil trasna na Páircin seo go dtí lántas Sean Murta a ghilisteach an éidir leis a bhróige go lehéad an Jean Pascal glóite isteach an sin go dtí leacholaí láir fan sé eisi bhfuil se go anáir go dóí tá sí breanú go má seo bhfuil sí head drasna stoil an gohfuil cúlí anháin a Muineachán agus tá bhúisce cúlí á chéile cúl ag Ard Mhacha agus cháchúlí nig Muineachán agus tá artar 7 méad go lébeag nach caite san na géad an trónáil an seo bágníomh Tiernach goach builte ag Finn tí se go fád ciad a gaiidí bistú nuas fáilte leis ag Ard Mhacha réiste go seochagann Ryan Dines a go chun cí go tal lína cearcha cúil léana go léon pass an húirt tá tí tu go dtí Tiernach O'Neill a gáil chun cíineis gáil siar haint O'Neill go dá dín fearr le Páirc Oren Donnelly Fer da slaat da ja Callahan is in bel bulte nú dat tí hall an fáit kin sé Brendan Ferreira gera an níhur de stoilm bin je heta an nach Thomas Orlet deal dummies atá bhfuil in níhur cáilte a sí ban ó fáildín der Margaret Farrelly kick siar an go da ja Callahan agus go Ard Mhacha sé hógal san natúil checht sin lénig wel chun cíinsteach sí bulteach sa spásan sin anna fás an seo agus ní go sí sin machchas stoilm bertal in tropa ag fear Ard Mhacha beidir bhfuil chance seo bhfuil te trasna beidir mu tírád a níta sin níon go háin fear fuair a cúil se a Harry Farrell bhfuil teach gin seo go dtí Ciarán McEntee siar tá siad a ghalinis bhfuil nún an sé Ronan Martin go dtí Ciarán McEntee a tuairt an fest siar agus Ard Mhacha gera Peile amsúiste san lína lána socha í fáitina sé Ciarán O'Neill tá mo heta lá na Páirce pass trasna na Páirce hain sin sé gáin sin níos ceán mór ádasteach a méle cúil ceán na chotarta but an chéim ba de trasna te tí leis san nimmirte agus staidir le Muineachán can seo lána techt amach ógan na go duine maidin le go ógan na go duine agus sé James Innes sa bhíán agus te sé ógan na go duine siar hain sé tá bertála a tíháilgan a fáic agus seochagin duine go búlte núna na sé Oliver Kelly as cúnta bertach chun cín
and you heard a shoot and Jan Pascadine letting Russian at Darafini passes Texas boss and Shinny Fortish Daily, Christian Nugent to give a castle to Shiki go forward, Eddie in the Valley of Stash chance of scoring a bit of Bertie, but Peledid, Rag Farley, Kamathon, will you see it on the go, kick see it on the Ard Mhacha. Luna more Guhitaki, Agus Hort Fudi, in charge of Ard Mhacha in Incy, is Texas boss and Chilish Gonja, Bertha in the throw, and Farish Dish and Owen Reed, is the Melahol, will chance a hole like Ard Mhacha Melahol, Pakol like a game to Neil, Top Culture, and you heard Culture, Jilla, Viana had a dark pool, Ard Mhacha, need a love, Ishin all of Shohogin, Muineachán, Tighearnach, Lesson Bell. Logan a good dinner, I can see Holland Chin, Ryan Lynch attached to Lish, Ryan Lynch could Lord Oliver Kelly, Bullanoon and Ish, because Anna Hansky Joe, Colton Chin, Goran Donnelly, Ard Mhacha, the Hole, Hoshinti to Gamata, and you heard Ashley, Oliver Kelly, Bullen Cheshire, Nolan Chahidi, Ryan Lynch attached to Mhacha, Harry Hamill, Yearhood. Vroomach, and you heard they took a chain pass, Tiernachs and Ciarán, Neon chain pass at Ash, Sean Murta, Listen Bell, Sean Murta, Bull, Ciarán, Gidi Farlow, Páirc, James Innes and Noomh, Gidi Murta, Stasaguni, East and Shaw, Napple and Yearwood, Tristan Nugent, Tenchi Argan, Lina Cool, Tenchi Macha, Lina Cool, August said 4 real, Fannin and score, Alani, Shalfat, Cool like Ard Mhacha, Rahuli, Nata, Egg, Muineachán, was Dynamo Dig on the Sevacat. Segeda. Tighearnach, with the one look at Páirc Finn, full ball at Ard Mhacha, Cluiche Ard Mhacha, the Cluiche and Ard Mhacha in contract with Tighearnach, read the law, she's in Chinegi, the Hollands and James Innes, the shop of Mionúr, Harry Hamill and Bell. Any burger can action on, but to know with that Chine, I give Betty Tráchtaire cash, but to Chine Oliver Kelly, Agus, with one like Tighearnach, I get far when you hunt. Like far Ard Mhacha, and the sculpture and cool body, you're a top gig of needing, and chance in the egg when you hunt after shit, it's calm, then look at your thing. What the astonishment down there on Cluiche, because he came out with a shot here for the contract, but on the throw, found when you hunt Editala, you heard again, the force that she took his source, Keelan McEntee, Stas's boss and Chinish gone, Chinish Deputy, Fanny Station, Owen Reed, Argan and Tighearnach, and you heard again fall. Tiernachs should trail the ship, pointing, but to Stechik, but to Domhnaigh, August Ed 14 and Chin, the star on score, had a Vaishal, Ed Fátharta, Cluiche, on a mid-dig, British Kite, and August Tighearnach, and San Scene, you more than a couple tickets, Shetland, you can't, and on dark count, but to Liam and Holland. August the thief shot gun fought behind Chilish on the shin, the felt in the chin and our Muineachán Stoila, August Ciarán, August James Innes, Bullanoon and shot with the Ryan Lynch is that piece of Gaile, August Ciarán give out the Hatslad, Harry McQuillan, August Shock in Muineachán, Ciarán Shil, with the Tiernachs McGill with Ash and shot, Nish could be Harry Hamill, and you heard digging, hey, Ryan Lynch, Bull, and Noomh, Ryan Lynch, Fall in Ash, and Lena teached it on the Barkwell, Hardevetti, and Ard Mhacha. But to Mhacha Chunish could be Mark Drury, so they came with a Mark, but to Sherry D. Murray Lynch, was Páirc Shane. Well, to trust in the part getting shot, Muineachán Lawn Holy, Captain of Fornia, Connor Mulligan, Keen, Nolan Chugging, James Innes is Stats' boss and Jim, there she gone, then Lawn Tussock, Sean Murta, Ceathrú, as Ard Mhacha, Himpel, looking Chan pass Marshallane, Shocking your Mach and the Sheik, with James Innes, the three other as Shaneen, you hear the James Innes, the Casa, Himpel, Gilly, and pass the hook, you heard the James Innes, Queen Chain, piece of Begal in Shaneen, until Sheer to the check Sean Murta, Bull, Ash and Chuggity, Oliver Kelly, a Bull, and Noon and Chop, a good chance to score.
tá sin seo ag mar cholinch casa mar cholinch beine se bhróí choléin iadí na machadís de hainsit í déine fati sé réine tuairt fí scór beidir go dtír fearseán built go hád steach mé a chúil can anna chuúirta bistinús nos an sin jofa Muineachán na can seo ríist agus an líorthid deach ach siar a hainsit sé gáin go dtí Nugent Cartig Nugent agus tá cíachchan seo aige go dtí Harry Hamill a Ciarán Harry Hamill is in líorthid go dtí Ryan Lynch Gerald Fontaine, Top Hall, he she the Bolton Noon and Chuggity James Innes passed the Krieg shoot in the sugar shop. For when you heard the second choice, Harry Hamill, what's like Harry Hamill getting the conscience? Oh, she could have moved what they said for real, so for the score. She had no idea, but not Carol with a kite saying, cool, Edward Wafa, raw food in it, Muineachán, Augustine Jessin, is scale Haynes, Doylem, August kick him off with one of the Páirc Finn. Tíf se go fáil Haynes Páirc Finn leis sin níorthid na háil san éir an sin ag Tiernachs Naomh agus seocha go nearl wacha go leonsaí is deach sa spás an sin leis sin gáin sin í pagísúil sa stéhann sin ag Ronan Martin na tuairtí níorthid le mainn segus í Bolton Noon go dtí Ciarán McEntee a bula amachchan seo go dtí ó an riil amachchan seo is go dtí Tiernachs Naomh mus an áite hosa sé leis a bás í siar aon se go dtí Ryan Dines a sé belt agus sé an Passanún an seo go dtí Connell Wilson agus Wilson a bolla isteach go dtí Ronan Martin a gáil Fontaine pass siar ag Ronan Martin go dtí Domhnaigh Callahan bhfuilteigh Domhnaigh Callahan cáil mór áard isteach a méal a chúl biste nuas ag fear Ard Mhacha ach go timú agus fóríil so fan an scór ísisiúil cúil an rá chólín agus Ard Mhacha chólín amháin Fontaine Nímal Hallan Harrig warcha de rush sin an áit a siúd san cumann réití le hín cáinse thugeal ceamach a bheits an ní réon defirir Ceathrú na Peile de tí Muineachán sin leis gáin se agus gon stróin an rás gon se hanbheilíocha haní bandar amach biste nuas a se fáte go glúte ag Ciarán McEntee bhfuilte Ciarán McEntee fesa Ciarán McEntee is léon sin go Tiernachs Naomh an hensa chola go an hábhail ag gólbáide hábhail go dúir go gólbáide go dara fíní takeí trasna agus sábhail an se fíó an na cáin sin ach tá níorthid tití ó kicksíir an go Muineachán anna hábhail ag gólbáide Nímal Hallan agus anna lanaí anna suasí dara fíní agus seocha gine Muineachán tuair se sin splagur mar cholinch Lynch an Noon leis an líorthid sin inis go dtí Hamill an Noon písa bag a lech go dtí Ryan Lynch inis Ryan Lynch siar a hainse go dtí Oliver Kelly Gerald Fontaine éit sé gal Fontaine tugann se amachchan seo go dtí James Innes mo tí mo go líana cear cúg passasteachan sin éríist inis go dtí Ryan Lynch steach sa spása seo Muineachán beidir go hensa go péine chola mé a chóil táfáil dínta is tíonn sin agus kicksíir steach Muineachán seansa go bag le chóil scór Margaret Farley agus a láimh sin teachcha go rá fáilin sin seansaigh Muineachán le chóil scór in seo agus sin féin sa gúine Tristan Nugent stoile a hócas an na kicksíir seo go Muineachán agus an caiint le Margaret Farley in sin agus tá sí ráis well tógtú as an náid tretí de chuine sí agus tá sé breanú éans bluk Ceannais chuine deastal a chóga me Ceannais chuine deastal agus seocha gonne bhfuilte go deasaige ag Nugent agus sin anna fóine chóil scór seachtú mé déag agus ceancha second mar sin agus Tristan Nugent leis an buite sin fágan na fórne chóil scór cúil ag Ard Mhacha trí chólín ag Muineachán sí ceamach bhfuilte ag gúlbáide gníl go hálan fádan sin ag fear Ard Mhacha agus stoilm Beo an Danlia steach sa spása chun in Jane Cáin is á an riil gal chun cín Ronan Martin ag ggéire na Peile seocha go Ard Mhacha i ríist amach hain sin thrap se faoi ón fell is stoilm agus tí ceamachatán go Muineachán na banú ciicisteach beidir stoilm go stoilm go tí ceamachatán agus Far Ard Mhacha lá na Páirc Ciarán McEntee go sé písa mór fada le níorthid i híine leis sé go dúirí suas chuig go méad a seocha go Muineachán a bhfuil inúnsaí paspa go steach sa spása sin burte an na tro agus ní ag fear Muineachán sin sé taiste se de Seán Murta steach sa spása seo i Harry Hamill a méal a chóil sin sa chóló dúirt an ní head
Harry Hammond, Cluiche was Cluiche had dressed on the Cluain agus Gavin O'Rourke, the long holy Ard Mhacha, Gurti in Muineachán agus Cluiche tastal way, agus Nino Media Cactus Cluiche, Gavin O'Rourke and long holy, Bulu Bert Field the Peile Stoilen, Bert Humrody here, Ard Mhacha, Tá sé ar a tála chun Cluiche a tastal way agus tá Margaret Farrelly brenn go gríidir go sí bhfuil sé ceart go leor logum istid logum gurad a chéide ála géiréanú stoilin go mé sé ceart go leor agus tá an tála cruúáin í nach chéine Altar an sin he ach tá lá chollaí O'Rourke ceart go leor agus é tóga láid ina sé ríist agus tógi Gavin O'Rourke áit agus tógi Páirc Finn é sí ceamach tá Muineachán go Cluain chun cín céir a Cluain nach siúd cúil atá ag Ard Mhacha níor de leis le Ard Mhacha agus í ag McEntee a fáildínta Eric Tigsír an tá búilte an buile an ála teoí ag Ryan Dines le sé bell Dines fannach le sé bell tútáir de Tighearnach an nuairteach ní réine bhíochtain is tá ar bád maicin sé Dines níor leis an pasta inúna teoige go seo gan Harry Farran a gáil chun cíine dríal sé puinte siar chun sé go dtí Cormac Murphy-inis, cholí láid an nún a hains Tiernachs chun ní leis an bell bhfuilte núna i siúd go dtí Brendan Ferreira is pasta chuige cáin mór áidirteach mé na chúlinn seo ceanna nach an tuirte náil san éige gúlbáide agus an gúlbáide teocht amach fáiltín ar an réitún Margaret Farrelly ceamach a bheits an go tá an muir agad sé líorthaid amach ar an dína cúil á bhrí sin is cear cúgatáin go Ard Mhacha agus inis tá seansa go Ard Mhacha ach de leis chum cear cúg agus sé fearad a dahaslát a ó Callahan ó thugus an cear cúg méidir. Chéir a Cluain ag Muineachán cúil ag Ard Mhacha, scóir Ard Mhacha le fad a fíor a lá agus nó méid agus fi anna sa bheith caite seochagan dothaí ó Callahan bhfuilte go háir ag dothaí chuin ceant sin le glóite ar fad isteach agus an fórne ar chóscóir bhfuil sé sí sé hálnaí beidir head amid trasna fan na fórne ar chóscóir gan dar bhfuil cúil agus Cluain ag Ard Mhacha chéir a Cluain atá ag Muineachán agus is ceapan go fearras Muineachán atá chuinead súla chlár na scóir mar ní le defirid ar chusúas an scóir an na glár a mar go scóir tá siad hína na náide ceir tí ceamach búilte ag Éamann Hallan ó bhain go tíí go Hallan sé fáildínta James Innes agus nanachta go níorthaid ar eis go an níorthaid tucisteach is tíoch ar is tú mór agus sé ina sé a hócasí Stoile, Léine go leon pas a bhúirta se gáil fágáil bhfuil. Dina cinn teile hócasí Tigsír. Sí fácaíige agus tá an lán tosach sinna Seán Murta a gáil tríal á faointe níl tu go tean pas anún go Ryan Lynch steach is bás agus Ryan Lynch go Dee Nugent Tristan Nugent go háir go frín ar a glasá Cluain áhá déanana sé leis an haíon á fágus Nugent i críochtnú an scóir agus tá Muineachán le leis an cíine a Cluain a bháin ná tíh cúgeach go siúd hín ag Ard Mhacha agus bhuair a bháin eile. Páirc Finn, réití léon chic seo bhla. Tíhfuil a haintse, tíhfuil in na páirce. Í Bristinúas fáilte leis sin hall ag Thomas Orlett aga tíí na cáilte Orlett agus seo chugain Muineachán ríiste gáile ar i dionsaí lán tosach Seán Murta leis an bell agasti bhfuil seansa scóringe bhfuilte go háard agus tá Muineachán níl tá cáilte chuile mú agus ar fóraí agus go leor chuú cín go hansanna chuile mú ag Muineachán an tróna seo Cluain bháin chun tíd á de cúg gan hína agus sé ríist na chláirsaí Ard Mhacha Páirc Finn réití léon cáinte go bhla Bhaach go lár na páirce fáilte leis an Muineachán bhfuil bháin eile agus fáilte amach James Innes a bhla trastan seo agus sí fáilte sé Harry Hamill i leis go dtí Innes James Innes tú duna cí pasaisteach sa spás ag Innes agus cé bhfuil sí isteanais builte amach sin na fearr a head bheith glách Seán Murta se go láid ar a bar Harry Hamill leis an bellinis Harry Hamill i deal dumais í builte siar sin ige go dtí Mark Drury Bell an na bethe siúd builte nála teige go dtí Oliver Kelly is Clun Tubbert, pass back on Kelly, who move a high she dash calculation so fáilte
Harry Hamill is Texas boss of Cluiche on the Cluiche. Chance to score, but to go hard on the Muir band with the Ganchen, you don't know what she on. Tashimu, on right to the rock, or a fault into Ard Mhacha, a bully kitchen, Mother Lynch, so the Willie, Augusta on Margaret Farrelly, you can't let the Kings go, winter Ard Mhacha, fault into Egerton, and law machine to Macha, you can see. Chile and Machud in your note, and Carter Kinty Tiernachs shot. I say, a geek no year around when you are the Matata Carter Bui for Circus Carter Bui for take Ard Mhacha on Lawn Holy, they should Carter Bui on Gavin O'Rourke. Kick Ciarán, go Muineachán, there should have a lane dolphin to Augusta Seamus, James Innish. James Innish in a story, and Carlo like James Innish. Peile cancha wall, Tim Mugan Stew, a mancha, shocket shed, Steve Woody net in the forward, yep. Then with its block, Tighearnach Lehi wall, will take it, Branny Chigama shot, and the wild father, the cooling wall is a cookie in Johnson, story limit, that Tráchtaire off holding on, yep. And the mayor, the shepherd tool, she was brought bond, she brought Tighearnach to the horse, so the shock cooling is, again, Muineachán. Agus Seachúlín in na cool agus cúlín atá agus seachú in Ard Mhacha Mohalán na Páirc tan you boy got to for today Eois the commission here Ciarán agus seachú in Ard Mhacha gal chun cín you heard Thomas Orlet Shear a Hanchelish you heard Cormac Murphy some past the Queen Shinnig the leader here to the Lacho with the new check in Ishkiti Colonel Wilson with a carriage that's a spot of the check it could be Oren Real Sonny Chanana to mark with Wilson the East to mark piece of Bagel shot with Ryan Dines on the shaft deal to me mark these chance bid in shot Akaba score that should be to mark on the party in Ishtashi Dahio Callan will take Dahio Callan on the way the ground with the Peile I can't move August Ed 4 so final the score Agus Muineachán chun cín, seachúlín ach trúd, cúl agus cúlín atá ag Ard Mhacha agus hartaid céanna nula go hefigiú le drúmatín agus le áma. Si cymach bwylte ag Liam Holland anna blasci si cydioig y siop ysdi mos gan yn yn sy'n ag y siop yn Muineachán ag alun nol sy'n eis agus mor o hylyn sy'n liwyd mor o hylyn sy'n gael chun tîn wyl ein ag ein pas y hwrt ag yn pas y tîm sy'n gyda Harry Hamill il triol sgôr bwylte ag Harry Hamill bwylte tîm mwg yn y cwli bwylte F4 ag Harry Hamill agus y mw chwn can ori sy'n fan yn y sgôr siach dyna i hyn a hyn sy'n chwli nid yn y fford i cymach yr eist Cool boy, ik nog een vader toch al een keer maar. Ik wil zeggen, veel die she's real on the park in shit and Gady bestimmt noch sein Guinness for today. Keelan McIntyre Ard Mhacha al gaan kien, wil zich sterkste spots get that section. He officer stage up in Ard Mhacha by the chance to score. Wil zich go hard and nog fully in that flat. Push and pass, agus Wiltshire go Holland edit test from the agus Cody desk kicker said Dean Warkle to Ginny Neil a Fátharta machine in Conscience had his last on agus it tá with the Ashkidi Hawley no the shaft na hin the door tá Gofogin si cymach rhys, John Moore Ard the Lord na Páirc he FSC bystyn nhw's for Tiernachs Muineachán will leave so to go shop the Ard Mhacha rhys Tiernachs no need to call King Elaine hipple Tiernachs no need to go to the Elaine pass over Trill a head kick which is definitely for good body shin Stroll Yemen Holland the Conscience all of the Yemen Holland on pass a market Tiernachs go Mach the Lord na Páirc Mark Drury agus Gofogin Muineachán no galore no good dinner Gadin Shillish gone shot chance na Páirc on Con audition Nish sé tast lo og nu go den sé mor halent og trach fast op mor halent chatin te gama sin en is go shach Nish Rhineland sheer chag di fladin ro Darafini hawal cool the ball da het is a cool body Darafini tasha tashdelish go ni ga kubuleni gre pass over to Harry Hamill attached to Kedin is Harry Hamill the shed is to a more pass to the trust and checking it all Muineachán
Ard Mhacha go seach go amach le Ard Mhacha go lógan go duine nis bu an hab scóra le amach chu sin fátíta ag Thomas Fox an captain tá cushion scabtíta mar holinn chama céan san ího grúta eisio ag Muineachán go seach go Muineachán go amach agus an ího ag Oliver Kelly nún ar tíhil in istíir an go nún seo haintse go dtí Harry McCullin leis an ího in isteachíach Harry McCullin mach a haintse go dtí Oliver Kelly a taistil go sos go dtí cear cúg méidir agus seocha gunnis James Innes an tríile sé nó go dtí Ryan Lynch leis an bell siar a hains Ryan Lynch go dtí an leachúna láid Oliver Kelly agus Oliver Kelly a taistil leis pesí me go steasa spás Oliver Kelly ní can sa dá Hamil a go leisteach sé a scóir Hamil bhfuil ag Hamil tá sí head las ná agus an Istáin barna och gúlí na hína dó agus hart de núméid nó mar sin go hefiúil fanta agus stoilm mé núméid nó breise an ma bhí gortúin Gavin O'Rourke ball be an núméid an stoin ní nach lágat soas fós a se fannach in seán go bheice sé céad Margaret Farrelly si go machhfuilte mó na páirtí bestúmas fa teiste ag Muineachán a rééis fáildínta ag Ard Mhacha go seach go Muineachán go cíine caiide ag siar an sin ógan núméid amháin brise bhé sé núméid amháin brise Tig siartán tóí ag sémas ag James Innes nún hens James Innes leis an íorthó James Innes sé ggéar an íorthó réis ach ní hagan sé a hiar is dechan seo or tú Nugent atá siad agus fear an seoile séna bheicití sé Seán Murta agus an íorthó bhfuilte steach sa spás in seonis beidir bhfuil sean sa scór bhfuilte go háart ge bhfuil cáin go mú agus sa bhfuil fáildínta an níl dead Margaret Farrelly agus ben fear sa gúine Shane Byrne bhfuil cáin a chuisí mú fear a leis Clontabert agus tí amach a bheits an bhfuil bháin eile go leor tí í mátóí ag i Páirc fin sa géide an cáinse cúildíad a chuid a lár ó Innes á fáil agus í fátil James Innes a taiste James Innes burtig in passúr tugann sé héon pí a begaí tugann sé stechan treig dí fear a glas ná trochfas ach beidir in éidir seach go leor tá tí sé an stechan ag Muineachán agus stoilm go Gavin O'Rourke burtí ríis tá Richard Porto Leisio a réan sa kick séir steach ag Muineachán agus seansa go bhil chéad a choúlaí chun cí agus muid tena le le ama agus Beo O'Rourke atá gortaí ní ben ná rá cínti Beo O'Rourke atá nó nach chéir le ben leachúlaí láir stoil le beidir tá an leachúlaí láir Cormac Murphy Leis mai a réanas agus Leis a go léir fósceatá na réanas beidir me sé ceach go leor blogum isci forte ag blogum ó muideal a testa go ggéirhaid agus tic siartá Muineachán arna agus Nugent thógta sí níomhar ag a siúd Tristan Nugent ar Ard Mhacha na hí ríist agus is dóilm go bé an lán chulaí bhíán agus sé an dar chuide gortaí Gavin O'Rourke agus inis Tristan Nugent sé ná an bhar na bhéadú go dtí chéad a choúlaí agus Muineachán chud chéad a choúlaí chun cín tíireachgus muide le heile ama bhfuilte go háir Nugent buna sé posta tugann sí eis an imirt agus éidir le bhí lánach sinna sinna an imirt dearnach déanach sa bertala plumpa chéileach imirt dearnach déanachain inseo le ama a bhartíomh Tiernach agus tá Muineachán chun cín le an baile 8 gúlín ag Muineachán cúil agus 8 choúlín an Ard Mhacha be muidir eis go gúd an dar le. Spás go deasan is beidir go tí stéis ag bheith seasa chóla méid a chóil sé bhfuiln se go an áil go Joey tá sí breanú go má seo bhfuil sí heidir drasnan stoilm go bhfuil chuúlaí anháin a rinne fásanú go Ryan Lynch steach sa spás ains Ryan Lynch go dtí Nugent Tristan Nugent go háir go chrín heidir drasnan chuúlaí anháin démas sa spás go deasan sin hí a fis tí se go bíar lach a beidir bhfuil chance a scór bhfuilte go háir annach chuúlaí na fáte Christian sin in róla push and pass Hamil a go leisteach sean a scóir ag Hamil bhfuilte ag Hamil tá sí heidir drasnan tá sí ná hí go mú go
Beat fáilte leis agus muinte réad túsa chuile sé dá leag an chlufa seo, chlufa Ceannais chuige Uladh na Mionúr agus orthe ag le Tighearnach agus tá an dáid an maiid Páirc tá mar go fearlí mar Ard Mhacha an mule tamil sy dy fannach le Ard Mhacha i dwcyd eisiau gos nys Ard Mhacha i dyn tac i mach i mé nar o i chach yn dawyd yn dyn ys yn dan o'n i pwlw agus ysgarbwyn tŵs wachos yn glyffa siop mae ta Muineachán 3 chwrich yn cyn iawn mae bydd 3 chwrich yn cyn ta ffos gos baig ydi mae glyffa siop das i nahwyr agus fecin mi cead a hála sy'n ar sin. Tá agad fearlaí sásta go chuile in an áiteach í ceart agus tá sé sin is réití le tús a chuile seo agus tá tús go ag leis dáile. Ní chuid biste nósa sin, Muineachán a tíocht na sin éist agus Oliver Kelly. Tá mór míteach fad ó Oliver Kelly isteach sa spása sinach anna gáhailiste agus anna físáib de tintas le hin sin ag Tomás Fact captín Ard Mhacha go seach go nimach le Ard Mhacha is agus an Páirc Thomas Orley. Orley bwylta núna go siúd agus fan sé rásin is ríistí bhfuil bháin eile agus a tíhfuil go fácin is im ní sin suas beidir bhfuil fuinniamh nú fáid teach go Ciarán Ciarán McEntee leis an íorthaid bwylta núna Ciarán McEntee a tí hall go fád tá an lá fáil níos teoch go léimar tá an tróna gimachtas an íorthaid bwylta mach an teoir a tí se go fácin is Tiernan O'Neill trasna a siúd a chuir sé dí a Canal Wilson was die ene keer van goed meter. Gaat je heel ene keer van goed meter. Passen nu, agus passen al. Pass voor je nation show. Je Tiernan O'Neill. O'Neill wel van Keen. Stoppen check. Een plaatje en vel. Dus die is bulletje. Lenen houden het trust naar partje in Chini. Ik in Holy Lord. Cormac Murphy. Murphy en nu. Han känner sig ganska. Hade till väl en ish. Fan på en annan kill. Och en pass trust i stege. Murphy och schaffa bin jeden ish. Geti Canal Wilson och som Hashins. Jag Muineachán. Jag hörde det här ish stin kör. Ron Martin för point in the ball. Och känns sig. Is det så spas så känns det så score. Vill ta hard. It's score. Då ja. Så Ard Mhacha och swing shit. Det skulle vara. Agus Peter sin fáilte Brian Dines in sin agus héad cice amach an dá le bolla ag fear Muineachán Liam Holland and bailach núna bhfuil se Holland sin tí bhil go fáci tá cic sír eán agus is le Ard Mhacha cic sír tí bhil go fád dtíine sin is gan sin níor caite leis bar Ciarán McEntee Ciarán McEntee leis sin níor gotí Cormac Murphy Murphy is the birthday gift to the dealing chat dummy dash and showing McEntee because it hashtag the hobanish. You're all on keen. You need to stop up. You were the full Quiniana, they get a felt in the heart, Edichin, and it was kick serious. Egg Ard Mhacha. Agus the chance up on Varn light up with the Holy Divine. Best in the story is better unconscious team of Stua. Stua more, is Fátharta a Togel. Na Owen Reel. Owen Reel, tá sé tíach an stúa. Agus beidir go fáir an pointe bháin ag an pádach feicim dú Ciarán ar ag drasna. Owen Reel. Bwylta go hard ag Owen Reel, bean si go má seo agus tá si go má bhfuil. Ar ag drasna agus tá bhí sin go má an cúlín móin is. Dína céad ag Ard Mhacha. Náide hochta Muineachán Ard Mhacha cíimú fear an do thuirtaisteach donach a thurann a fáil fí réad ach beidir nach súisteach fósa agus Liam Holland isigi cumach bwylta Liam Holland chun se an Ard go deoiad agus bhain chuidir eis le Muineachán déag na sé amach Thomson up seo hiad agus tá Seán Murthy géar an Peile agus go néana Beo hímpla Seán Murthy tá bhain chuidir is chuidir siar in sin agus seo Muineachán is géar chun cín an chuid le Harry Hamill ó thuirt go dtí Ryan Lynch is sé eis an seo go dtí Fowler Páirc James Innes cedíons James tu na Genúnaí ag Harry Hamill ní bhirt seasa le tíú chéile agus an ledín begil Tristan Nugent takeíach tá ní chuird ag siúd agus a ghilisteach na Commentator ó burt timppla agus dhéana go fóil is beáis daoine chu siúd ó fágaí tar níl tá ní chuidir eis an seo le Tiernan Micó amach is go dtí Harry Hamill i ggéire bhiltíisteach tá chosint go má Ard Mhacha
Níor bud Ciarán Challenges go dtí Ciarán McCoríis McCo a bul Uladh a fasca Johnú dí fearna réine Bohímpla íocht ar áfuinte cámór ádas techa mé cúil ní dóla bul Ciarán níl Ciarán agus Tiernachs fórín chéad goach go dáile ag Páirc fin og se go leor an cup sa géile het an chéad gan sa dáile ag agus ar an puinte bháin chun deire náid i hochta Muineachán hína cead ag Ard Mhacha chéad na mugaile caite san dáile ar a tíb se go fáilte chun an tréinti ceach iad a gairí biste nuas an an tíb lína go teach ar a tíb lína gus le Ard Mhacha consin capú se le Ard Mhacha an tíb lína agus Brendan Ferreira rétilé hoga le siúd go steach le ag mar fearra go seachrin neachú láide níos Cormac Murphy Sáinní fáilinn de Cormac Murphy agus Dixie an go Thomas Orlick bhfuil go siúd is deach sa spás a chu cosisiú go háiste agus cosisiú títan sin ag Muineachán agus Harry McQuillan na sin níorthid Chesúsaí fáinse de réis na sigad Ciarán na Craobh bol núla a tíhile gon fáilcinnis go seachrin Muineachán agus Ryan Lynch leis an bell. Ryan Lynch is deach dí Shane Byrne agus seach gan ina siad. Tá sí mó James Innes agus ní James Innes atá Ceannais tá ní ag James Innes Innes ce a réala se siúd an tréala se ráfinte bud isteach sa spás an cála nach chuide go méile hol. Gus ála sin de fád. Dínta hir an sin cosantóirí Ard Mhacha bhí an tá deargan sin ar thubbag na sí is de sa gúil nach cosintíntaach dínta hir an sin ag Conal Wilson vi sé an áis ceart ag an Naomh ceart mar sé ví a ggóla go seaching Ard Mhacha a ghil suas a fáilt agus an níor Jacob a ghil ógan go duine is cead bhúil hab scór chríochtú le scór a seo beidir go gríochtú ní sé mar tá Ciarán díach a lína cearcha cúg méidir tóí go scipaí búilte siar go dtí Ryan Dines is tras na páirc hainse leis i gáin go dtí Thomas Orlick leis an níorthid lína cearcha cúg méidir bhfuil léana go léon pass a húir de réala séní ní réala tugann sé an pass maiid in sin isteach sa gúine chuann sé gotí or an riil a bula machnis agus an pastaí macha cup gotí Ryan Dines pass with siúd bud go duine lína cearcha cúg méidir í fáitin sé Ronan Martin tréala se seo hí beidir Ronan Martin ní réalann se fósaí agus an pastaí bhain sin ige tún sé nála seo hí gotí i Tiernan O'Neill Níl Curcol bud ag O'Neill bud ag O'Dun ag O'Neill agus head fóríil an tánáí sin agus tá an scór mar a bhí Och gúlín na hína cehead. Muineachán na héana cíimú beidir burt anna dí thuirtaisteach ach tá i ceach le bolla ag go gúlbáid atá go bliamal Halland bhfuilte machtíad a choláin bhfuiltí hall áhil san ar fád cíile McEntee a bolla na peileisteach sin seach go Ard Mhacha i breanú níos á sa dá leanna sin níor deach glóte fád sin ag na cosantóirí agus Oliver Kelly pasta dí Ryan Lynch atá hir an asca chuid cúlaí a Ryan Lynch an níor de leis marín seach ní rion sé sáinní bhfuilte núna Harry Hamlin sin go dtí fearad a hat sláth Harry McQuillan Bhfuilte Harry McQuillan isteach sa spás agus i tíocht amachta Seán Murta tá níor ag Seán Murta a tátíí ag Seán Murta tá riil na bunta steige mar sin éon bhfuilte go háir ag Murta tuis na breanhfuil chéile i chéadúí na dáile ag go Muineachán agus siad san gote áúí chun cíanais agus an puinte sin fáte go glóte ag Murta thug se go mai seaachú na go léb agus fágan sin bhfuil Muineachán ní gúlíis agus Ard Mhacha cúil agus chéad a cholín agus tíceach bhuiid bháin eile Potí go sciopí a chuid néidir óta sí cáilte go chuine néidir choí an leis mar sin éon ó buna go duine agus i ggéirí fe cosú staile tapir an seo is sí cáilte go se go Muineachán a dís ag Tristan Nugent na holisteach Nugent na sin bell isteach sa spás a chuinte an níor áidir sin is bhí sé héine leis sin níán a sean sa scór beidir i mé le hól sean sí bhna hól a mé le hól go hí seil hól ag Shane Byrne agus san rinne se a sin ógiceach chun tíceach an nebde Ard Mhacha agus tá díomhaid báite a gáneal na hanga agus go teban tá choúlí méid an na fórne cúil agus ní gúlín ag Muineachán cúil agus cead a cholín atá inis ag Ard Mhacha agus cíim le goid Ard Mhacha cúil i bhíor húsan le filchnú me go le carte seach go Ard Mhacha a tíhfuil go fáil cin níorthil le go siúil bhrála agus testín scór beidir mar scór inis búilte steach búilte go hard búilte go chrín agus sin freachna mar ar gúil le fuid Muineachán díad an sin agus fecin fi gan secin céfuid an puinte áí sin nach go sin níorthid sé rothir agus i bheitú sé a bhealach amach é sé puinte áí dóún go bé ó an riil bhí an
Heavy-Anach Martin, Ronan Martin, Rihanna, she came up, Wilson, she could do, Wilson, a Macha, get go by the car, Macha, take the reason, you're right, Akab Shoe, Agus, that's a spot, and Chinish, Leslie Ganchin, so the fellow, only good finish, and you're going to get married at the slot, or you're Callahan, a bullshit, you found for the pizza, Ronan Martin, Wilson T, the chance by you, the chance to score, but it's still to go hard, it's to move, Agus could move, Chin, egg, Tiernachs, Neil, Agus a Fingal, Chin, Conscience, well, Tara Gomagra, well, I could move, get a Muineachán, he don't need an eye, he in a Cluiche, Agus if you come off the bullet, Mulholland, and a Lashki Hiki Vash on the leader. Anro na Strobe ahead of the Ard Mhacha Kimu Ed Farah who to start Owen Linehan start and you on the package skills to Holland Ryan Troy Christian Nugent Chabel attached to you got to catch all now but the father that you go goal gone to Ard Mhacha and the Cadin Shagacha yeah Ard Mhacha over the tower Eddie here for the kicks in the ball God Muineachán and the see Sean Murta Tristan Nugent Sharky in the Fátharta and Ryan Lynch the Chabel Ryan Lynch the Fontaine you heard took the show get Harry McQuillan in it agus McQuillan Noon Heinch le Ganchin and he will go far in this but to share get James in this Come more meet Hardo James in this the can into he should mark it she was law than he took up the singing image the heck the Commentator the Ard Mhacha the show going to Ard Mhacha is the nicht the Mhacha listen bell agan lead the shot to the line agus is kick team in the can go Muineachán stand you putting name Ciarán Miguel agus inis tá an land tá Tiernachs nó néal ige mar go fáil can change the setup shne over in ahead the staff agus fishing Cormac McIntyre actually here the staff to the Ard Mhacha tá Tiernachs fishing the Brendan Ferreira ige mar go fáil Tackle Stefan Archwood, Pop Cormac McIntyre, if it need if he's a cat, Agus kick TV in the con, a go Muineachán at the tea while I go forward, game the mate a cat. Muineachán can key the hit a hooli. Get in the Shillish Gon shot, Trust the trail, Talmore, Trasta, on Hoolinchen, he tapished in after she name, egg the Commentator, the Shachoginimak, there's the Commentator, when you got the initial, you heard a Conor Wilson, Howell, cool ball, and you heard the Ryan Dines, Keen. Dines go trust the park to have the Margaret Farrelly and passage taxes boss in Shinnega and see Bulldog with the stack with the Oran Reel listen bell which she called to egg that she got to she for the actually sticking machine and Mach goes Ard Mhacha Achur Salad Bonako pass the Mach the Shachogin Ard Mhacha Nishigera Noel Fontaine the score a lot at 10 but Ciarán Jacob and if the Yachuli Lodi Shaw shot that Cormac Murphy Will to know that Cormac Murphy will chance again. If what did I say, you will chance of scoring it. As I saw you sneaky so some chin, you shock up in it. Ronan Martin, a bull and all the chuggety, Ryan Dines is a bell. Agus Dines got the Muineachán who made a pass because that's a spot in Fátharta. The Sheikh the station Oran Linen. Get the session bull to Mach again is the Ryan Dines in the lane should lane pass the hood change Sheikh Muineachán fully the Fátharta the slot the here Callahan listen bell bull to shoot is Stefan is Muineachán fully Lord Cormac Murphy Noon listen bell piece of buggle Noon Agus you heard Tiernachs for today's machine with one Elig McIntyre Keelan McIntyre Keelan McIntyre sheer at Ard Mhacha well I thought questions give Muineachán so you heard Bull to trust and chug the Ryan Dines again you heard the hood left top Chelsea score but score He laid about the score I think Ryan Dines listen Ganchin had it last on the whole lead Agus Muineachán cool one in his sheen on the egg Muineachán in his shade the egg Ard Mhacha Agus seen them that's it Sundarla she came out bull to shop on you heard him along the park Muineachán the ticht the east and you on you heard Jacob when you go in the Shabelle and you're in the pass is there on Farrow will look for the cool Shane Byrne wouldn't pass because get in the shit sheer high chidnish Ryan Lynch I think slow
Michel Craobh Choshin Craobh to Shakati Danish Trail Shapinte will to go hard the grind Lynch Tashin the Brother Goma Tashi Goma had a grass dog in the skin for the score in Muineachán he the a guard walk up get a holy natural because he came out a live on about the show go cool by it hard walkers in a Páirc Finn Rachel Lane Concha Wallop Good Shane Concha couldn't know that he was looking for in the sheets Argan TV in the story macht she couldn't stay machine because couldn't stay Keelan McEntee Argan TV in the brewer at the year to be the shake attached to delicious that the nigga might pass the horse can the show you clapping below you the smell of chance a whole body it is but the whole body I'm going to show in the marvelous edition and you will Holland that to pass it want to go forward and the hunter to trust the whole more Holland passing at the she called it is the machine hand for opening the gap of the very hell here the shot in Muineachán with the one Lewis and Yeho took the signal Fátharta because on pass took way Fátharta but that's the spot side in the signal he gone to head attack and fell to the any focus but she produces a foul Muineachán fell deep in 8 foul Muineachán story Christian Nugent took us and you heard that today in his man to you heard the dash not before he hit the dash the chance a guard walk a bit the score past the is that's the spot to not the full body to the mark and the full body is more loaded and you heard that is any willing Chaffee Bertiti Generis the cheat Jan and Ymertera you heard the Montreal Harry Hamill go Ard Mhacha Hamill the Tashtil took a chance pass alone and Chuggy Harry McCullin Sonny Ciarán McCullin with James Innish far Lloyd and James the Tashtilish let's go for the Kuchini in the car who made it on your by James he then fought into the generator to see Pocus and Ard Mhacha is Tom Bert Corti is the far Ard Mhacha the Tala and you would call Trouble Fall kicks here at all the Ard Mhacha and in the car who made the bull to script that's his boss you have a conscious chance to score you have a cool ball in conscience in Chile but then you know what the story for final score he'll day and I he'll Shea of the Shane we made Diggs get a second day cut so no Dorla in Shaw Páirc leave Tiernachs Cluain agus Ard Mhacha Muineachán Keen lekker goedie kijk maar eens aan Liam Holland zo het koppel zo wel 10 ecke Muineachán kanske nu det hal en fart bestin was in fart det är Muineachán Argan TV-line vet je maar det TV-line is le Ard Mhacha on chick TV-line the Holland is getting the shit sheer handship Elish Ganshin Muineachán the cool sheer made the spade lobe a sheer and shit through out who was done scale niet through can you was a cup and nach Berter so can you kick stack come more meet hard on noch tot stack me cool plaben hier hoort jy lê nie al bestemag wat kom te maak die cool in chin agus is more eventually Tiernachs Tighearnach cool meter aan go Ard Mhacha Tighearnach cool meter agus chance go be barn leid go die 3 goline riest check you hook you see hook check on the ball for she had it dressed on in the Callahan agus sé talé seo hogal riest a hila gol kinal definitely he hogal in shachta shall Ceathrú na Peile gan dar huer Line kan goed meter mag in Ciarán in je nog 3 goline riest agus weet je he van je go eventje Schon Tokinisch, schon gege, bultig in hier kan so staan ik ben in hebben je mag kilo, als je niet ik fa zo wat in de helle, en je goal body shot. Die acquisition in second did it. On the hole it is taking wel halen nakse on ergens nog niet sterk in second did it. Bij de aan de hole en Fátharta laat ook zich gemaakt kiksering. Ik moet je gaan hier en jij heen gevaar. Talking in Landhasser, Captain of Fornia Connor and Mulligan, and see the Gary Blue Macho and a good dinner. We're going to hunter to her Bonac up a passel here in Ciarán. You heard in shake Miko Tashtil, Miko got to the deal on the park, the Nicolay pass the hood, past the Peach Rasla, the park in charge of the shop in Ryan Lynch, the Tashtil Bush, Ryan Lynch and Bell with the Nicolay pass the hood, past the Peach, and no get you on the cover, will to know the trophies, and show the more Lynch. Top chick serious staff Muineachán Dierig is Dierig is der in 3 meter dig maar doilum naar on the Commentator kun je hier de Commentator kun je hier egg Ard Mhacha maar bekartop agus a chance Tristan Nugent on Varna Avedu get je goed goelie
Tristan Nugent. Sagúine. Nadine Buck Sagúine. Well, is with Damsel is Peile the Anche. The Charity Lane Shakespeare a Hogal. You built a Creania, had a glass and stuff. Who in the 40. He the Shay. August Ninu may take Katip. Enu may take Fantasy Clufisha. He come out east to the one Elag, Patrick Finn, Páirc Finn. Páirc Rachel Lane can't show Walla Quartu, then he can't pass the horse, Gillen Shag Wheel did Editive Shag on 40, the guy Chin Biston was for Tirashi, one Ella, and Harry McQuillan, I guess, Wiltshire D. Ryan Lynch Quartu, then he can't pass the horse, I should give it Anna, Hunter to his college, and the watching the Shingim, Martian Hain, they give Arla Park to Mark Drury, of Bullshire, Muineachán, Tighearnach, the Shadish, he was a good D. Oliver Kelly, or him to noon, the Kiwella, Elegant Falk. Ard Mhacha Bruce was in the Sharabacha, Cadine Shillish, there's a gun show, Muineachán Tighearnach the East, and you put the Ash and Shelley, and McCoy, that's a spot, and have a fast go over the Lynch gets it, Lynch chance of scoring, Lynch got 3 Lynch was for Sheikh Fully in the corner, Hina Doye, and Hina Sheikh, and Fully in their father Lynch, August Harte, Denu Med Fantasy Club, Hina Doye, Hina Sheikh, Muineachán, and the Rimbaila from Keen, kick him off with the one Ella, got Páirc Finn. Páirc Finn, kick with the Shane Concha, top far more in the t-shirt, Keelan McEntee, Trail and Chema, Munchini, Biston was for Tidash, Muineachán the East, with the fall of the on the party. He actually tried Oliver Kelly is fall into he did a rate to Carly or to Tidash, not it didn't fall, it was a far she againish, to far go to Muineachán, the Tala, and it's Cluiche tested, why shoot, Keith together, Harlow, Becky. Keith together Harlow, not either. My Machinatsu, Eddie Nimmert, Cluiche tested by Erenos, the toilet we found our party at all Mark. The Bay, Mark Drury is doing it on Bay. Cluiche tested by Erenos. Mark Drury on Tala head of a cruel father is Mohitan. In the Nicholas Ma, what's it? Plugging Field Tala, as a head of a crew of Mark Drury. Well, it's doing it, made it the. You're on the toilet, as a calculator. You didn't hunt for it, not at the machine. I should have fallen. Harvey really had to step on the arch, Harvey, a trainer. And he falls, I've been with a calculator on the right to Mark Farrelly. See if it's cool hole, ID. If you're over check calculator. Yeah, Stoiling Becky Bullock like on Fintal and I yeah, Cashamers, Betty Becky with the Smarable said. I didn't to a shin Mark Drury, as I on Fort Ogon, that was the team who have a trainer who to stay on out. You have to get heavy trainer, heavy trainer, still Bull of us all, like Mark Drury. Mark Drury is following the lead upon the Sparrow said of our book, man. You see your culture hard a bit, well. One of the Tixir, Tixir, Shaska made a Mahon Gould, Harry Cullen, the hook to see, but just passing, Harry Cullen, but the short and letting go Holshay, Dimisiona Fruba, and Tristan Nugent, the stick him off on, kick TV in the town, guard Mach, Shuffle, or Mach along in a good dinner. Agus off new made Fanta Shackle Nuglia, well by Chino, maybe British going out in the Mortal, in college, that's his boss, and she had the fast video, it's just his boss, that she needs to hit, Oran Donnelly, Mach Hein, Shelley, Ronan Martin, Cadines, Ronan Martin, put him in here in the Shadish, take him when you hold it, he had the cushion to see Oran Lynn Hill, Agus passage of the gloated father, and you heard Eganish, go to the Nigini, pass the horse, stop and check, and passage of the Ronan Martin and Lineker, who made the pass because that's a sponsor on the fastest, that's a sponsor with the one and the chance by the state, Calendar hole, and hole, well, it is to Annie Hill border on Baltasha, Achenland, Holy, Connor, Mulligan, and the Stupsha, or the steps of goal, after you got to Mark Lake, Carol Coop made it. Agus the Ard Mhacha, as Key Hocusy, the Hoyo Callahan is no Hocusy, definite the Hoyo Callahan, Chief Winter did it. Agus ní fanta harted Shane Megalian machine but you just copy Callahan it is but Callahan go hard stack a mail goal I can't in the move agus 40 agus Yim Holland right today you hood a hooker with a tee he kick him off with egg go when you find it Sheikh Huli von Keen
agus hartid séúméid nó mar sin go hefigiúil fanta móide dónú trí nóméid a istó trí nóméid ba alta i gortú á hála go meachtrúí agus sin si cymach le bula ag a siúd ce go sé tá mór ard amach lána na párci bristú nuas go fáta go bóte ard mhacha in sin fear lá párci Ciarán McEntee agus seocha go Ciarán McEntee fel tí hé láthúlatá sé Gavin O'Rourke go chance a Gavin tá sé stopú go bóte fáta ag dara fíní agus dara fíní geréocht amach tá fáiltí go dara fíní agus ticsíad nach dáin go Muineachán anna bud é fáda gin perí tána fi is luúid a bád an ag tána fi bubú agus bhain hinna filmór a bain sa fór a sé agus sinna nírinne is a gáisina déanas mar dara fíní heise an fódan ag Gavin O'Rourke seocha gin Muineachán tá níhad híanna é hé go fád O'Rourke agus dara fíní thug an passan sin cedíana sin bhil sin is go dtí Tristan Nugent agus na de hosa sero Eois agus an euro de agus go tell on the park Ceannais agus Burton ich know pan you got ag agus she dash lord back way agus the way she fucking all back go lo go den it on coffee so so go definitely line Cormac Murphy on from team passes that's boss in shot ag Argentina, which I get to make the team leader, agus is le Muineachán on Willie in the 6 team leader. We won full moment high Muineachán LA Cluiche walking to said in the doing like in the Sheikh and Keen. Tanya for the ration is let Harry trainer Honey Staff. Will to share a trainer shit double hunter to the bad. I able to share and shin with the Fátharta Shane and Farron Blockali to head ball Connor Mulligan captain of Fornia. I got Shoffogin Ard Mhacha Shoffogin and Muineachán Giralinian sea Texas boss agent is a garden pass close to Harry Hamill attached Harry Hamill of Altishte Harry Hamill which has similar hole chance a the hole like Harry Hamill yeah the hole of the smaller Ceathrú the Shalinas and the hole like Harry Hamill do yeah when I hear the shade that on it was Harry Hamill which a chance no Ross the one hole by the agus do yeah good is Ceannais hín the shade you check it so set Florida score false that's no Zita could have sourced an ish, while possible half into Timo Gun Stewart, Dylan, Wahul, Foil, on the Ulladh, Tom, or Wacha Tiernachs, Carl Ard, Stechamil, Hole, Tom Conscience had his last non Cluiche to Fátharta Ard Mhacha, agus in fact, the hall, or in real stoil for on Ceannais sin, do year gonna hear the shaft of all, not Cluiche Lanad in the Fornia. Agus Muineachán an irin baile chun tí agus tá de bristeachar tríúid nó mar sin fácaí tí cymach bhfuilte go láir na páci Fátharta seo ag Muineachán Oliver Kelly leis an bell siar a haid leis an níor go dtí Murphy Lynch trastan seo go dtí Lynch eile Ryan Lynch í réal Ryan Lynch leis an níor cedíana sé tá ferí be gáhéar ní an seo í siar go dtí dar fíní leis seo a ríis ag Lynch agus Ryan Lynch leis an níorthid na nóna hain se leis an gáin go seo chugan amach le Naomh Fantorp an feici go Naomh an passage deas a spás an seo agus í ag Sean Murta an passage an seo in sé ríis trídí Harry Trainer iad a gimach agus ó seochain na Murphy Lynch an pasta go is bhríoch agus go timú kicksí go lácha seochain Ard Mhacha í blochail tú nuas Fátharta seoin Muineachán i ríis go go dínas go tíhalach Harry Trainer siar a hain Chilish in your ching Oliver Kelly attached to Oliver Kelly and passed the James Innish and the Hune Sadarle. Tell you heard James Innish out of the Chawain year with the Chawain pass. I got Shock in your Wacha Galamach. It is to see you heard enjoy Oran Reel, a hammer cheer. I got Ard Mhacha. It's here, Logan and Godin and Yin Muineachán. To see the Gero Cushion cheer and his sugar, and you heard Daka with one element. She went to Open Neil. I got the Sheik, Peile McEntee, felt into Keelan McEntee. Kicks here at all, go Ard Mhacha. We'll take a skip here, that's the spot and chin. We'll chance by them, but we'll have cool on the mail, hold us the mail, then we'll chance a hole and shot. Get the inside, goal! Let's say for it, Oran Reel, cool and Oran Reel, the finish. On Garden Oskity, Colleen, do yet, and I do shaft, yet up on, Lumen Gallego, half a good, 50 minutes, Kent Tombrisher, Listen Rachel Lesh, Margaret Farrelly, Elaine. You've had the right to force a kit, as though Colleen in the 40, Neil Coulson, Clary, the forward, Shockhagen, and she came out in the
Muineachán Liam Mulholland, Macallar na Páirc Haintin, Bistú Nuasin Sin, Fátharta Muineachán Lorimáin le Fátharta, Muineachán Kixir, Muineachán Scapúisteach Tráchtaire Tristan Nugent, Iréine Steach Tristan Nugent, a chance Tristan Nugent na score an Eois Hall, Iréine had it last time, had it last time, Shachamala with the baton, Nigulin in the 4 Nidish, though it's need Nigulin, need the Sheikhuli, though it's need Jaganai Doshak. Though it's easy to do a shot, Ronald Mebrisha, it's a Fogri, Egan Rachel, Ronald Mebrisha, you heard him, Muineachán the Tiernachs, trainer, then she focused she took a trainer on Farron Kistach, the Faldi, trainer, Agus Tixir, Stach, go Muineachán, Agus Ul Cartel, Le Fecal and Ciarán, Margaret Farley, and Leodin in the Leodin Tukini Security Screen with a star, Erenos, the Shane Yachuli Law, the story of Yafas Carta Bui, if I fight a bit of dollar Carta Bui fighting in Ye, Shane Kate can fight a Cormac Murphy session in his. Session me, don't talk because it's just Stefan is Shane Byrne, Cluain, and Muineachán the Gimmer. Agus a Tiernachs Stefan, and all over the field, Shane Mickey Dugan. Mickey Dogan, agus an fara fuair a clú, ag gimach na fáil sinna Shane Byrne, Kixir eile, agus an Byrne chud an nuas chud marcatí seach gólí, agus seo chugann Tristan Nugent, agus a táin head a dasla Tristan Nugent. Nú méid go le fantanis, tá tí Naomh leise, iad a cíimlú fearra le thuirtaisteachtanis sin iad Muineachán. Báran er yn gymor et sydarlia, Adam Trainer, et Tiernachs, Adam Trainer, I leir ei legal sy trainer el ysdoilwm, yung globcyn e ddeir eilus, yn chestig o ffôl, yn lor na parcyn, I fod bystyn nos, yn si ffati gen y ffôl, ta si eg Muineachán offix, eg Ard Mhacha, ffix ag glan na tali, de Margaret Farley, agos ta lirhor tugi stech, nis fyrt yn marnach tugu, on lirhor de reis, yn chori hwrt de reis, ta lirhor ysty an line 3 meter deg, agos cydafal a togial, Tristan Nugent hwg to si. Wel yn ôl orgon, Anna Felidwr, i'n faras mwysau dawna, mae dim e. Anna action on, dyna go maach I Nimitcha, agus tá cansin bwylta go glóte ar I drasna, agus o masin, an tahol o lian, látas o Sean Morton, o Adam Trainer, gymach go si Adam Trainer, Tiernachs steach, Adam Trainer, do o cwti, gan do Sean, 8 munud, Tá man sy'n y cata, o'n nhw'n meddwl, 4 goals tá, Carol second, o sy'n cata hana yn dyn I gymach, mae'n sy'n Ard Mhacha ffagol na haid, reitwyd, o, tá carta duffaite, ag far Muineachán, Ní heach far Ard Mhacha, agus carta duf, agus imir go fáil gyn sy'n mor yn difricht, sé réanos, agus farúla carta duffaite, ag na Thomas Orlet, agus tá sé gymach, gan fáil dín se gael dyn yn difricht, mar tan Cluiche seo bwyte, ag Muineachán gan ein dawt, gá chôl agus cwlín deg, sé d'art ysbondas bob, sa darlia, gá chôl agus seach gúlín atá, ag Ard Mhacha, tá díomh dig gnéisna, Ard Mhacha, Tighearnach steachs spása sin chéa fa sí, Stinuas, Tiernachs sein Ard Mhacha díiste méle chúl, bebrála hab cúl le lal, ach tréala siad puinte beidir, gan tansin tras go chúl, agus sí bhil sigate fóréil, tá riil na buntaiste immertig Margaret Farley, tá Tiernachs steach, ag Ard Mhacha, ach nín samanina se moran, difricht a ríide, tá an támbrisio go anú méid caite le scarach a second, tá Ard Mhacha tí na arú eile, agus tá Domhnaigh a hern I Tiernachs steach ar a bord, Yekim Keta Gimach, Kixir a Cups, Ard Mhacha, substitution Armagh team, number 18. Tighearnach steach spása, steach a méle chúla chuir Jane Concha, Commentator, sin an ritur rá dín istis, Ceannach bheag agus Tighearnach atá gan chúlbáide, Liam Mulholland, Tiernachs go bed an Tighearnach déanach gan chlufinis, tá nú méid agus 60 dégrimlí, ag Margaret Farley agus Sinead. Tá neidir Domhnaigh sétí ag Margaret Farley, nuair slachtar sa deire ag Muineachán, dietan ráchúil agus chumchúlín deg, Ard Mhacha, ráchúil agus seachgúlín, agus Muineachán na ríide bhfuil hon se go nabudú, bhór sa dáir le, chun cíneag le ámúil le,
tí Cluiche náid a hoch in a hína dó ach sa dára learíad in na cúl fu sé na Shane Byrne an cúla fu sisin sne rinne an difriocht fád stoilm ó sa dára learíad. Luas láchtar sa deire ag Muineachán na himlóí chu láimle chéana inis agus Yitsan is just a Cluiche in shot a good to all. The score did it as the Tiernachs, the Páirc the Tiernachs and Craobh Wemshugus, the Ciarán tá Láthart, Hua Egg Muineachán. The score did it. Muineachán Chulagus Cluiche Déag, Ard Mhacha, Chul agus Seach Gúri. True man. Basket dance in spelen goed je stinking about zegt ze goal met de goal She willing to go on or good Joey because she been on go my shot which she had it last non stolen go well with Ryan Lynch stats his ball signs Ryan Lynch with G Nugent Tristan Nugent go hard the three net it last one pulling out this basket dancing he offers a stage shot the rock a bit chance to score but to go hard and the holy net push and pass Hamel going to start chance to score Hamel will take Hamel ooh she had it that's not Ron Martin foot pointing to head ball will chance again is just a spot a chance to show a score will to go hard because it did score done called the Chalmers that real no bunta sticking machine will to go hard like more touches the brand with the kele and hit fully the Domhnaigh egg the fun agus sits and actually neon a chance to score by the email the hole chance even a hole the hole but he shall hole like Shane Byrne you're in your hood list Jill shall score will score really about the common score we saw I think we can Ryan Bynes listen dodge so one push through it to bit this Danish trail shot point will to go hard like Ryan Lynch touching in the middle of the touching had a grass down this in it Micho that's a spot and have a fast ball Lynch gets it really chance of scoring Lynch got three now Harry Hamel attached it Harry Hamel of Altishte Harry Hamel which has the middle hole chance of like Harry Hamel Uladh Tom Ard Mhacha Tighearnach can Ard Stecha Mail hole Tá Conscience had his last name Cluiche to Fátharta egg Spórt and Tiernachs will chance by them but all have cool on the mail hole touch the mail hole then will chance a hole and shot get the in shot goal let's say Fátharta egg over